Ebi bishomero mukuru w'ishomero rya Kyamate Secondary School Francis Mwesigye izoba ryanyomwa abaziyo omu rukiiko rw'abazaire okurabira omu butumwa obuhandikirwe mukuru w'eihanga arikuhandikira ishomero. I have seen your letter dated 1st of August 2025 reminding me of the pledge for the bus of Kyamate Secondary School. By the copy of this letter, I direct the State House Comptroller to fulfill this pledge in the financial year starting in July 2026. Sign, Kaguta Yoweri Museveni, President of the Republic of Uganda. Iki kiretero kushemerera n'akamwenyo aha abazaire n'abakuru b'ishomero bwanyuma yo kwakira barheji. Shahari era parking hari. Nangwena tuwanu time nasa kujiro wajidedicatinga. Mureke tusibe president na first lady. Mureke tusibe president na first lady. Abo kubasa twereza basi. Musebe noye. Abebembezi twabarondaje transparency yazamu kandi ibintu byona byagendaje. Expectinga kugira ngo ishomero ari yashiko mu development na academic standards abantu bo barate mu muhimbo bakakora bakayishomero kengera kugenda mu rukiiko rubakuru b'ishomero borekere bimwe aha basise kora obo barikushongera entunguka y'ishomero okwiyo ni nyenda kubasima abo kutwereza sente zo gukora Kyamate omisho gani ni nyenda kwiga ngo orusente rwanyu rumukureta nintekwa kurukwataje rukakora ikirushemerire kora zima wasiko buhunguzi bota kuguyire ayibambe oryafa no kigamba n'abaninyenda abazira balyaha twikirize nengu emichwe y'abana bitu enyinji neshana na nayitu abo kuba omuzire niwo mushomesa wo kubanza mbareje mageta directive niko kuragira aragiye State House Controller okwa Kyamate ki basi kuko ngenda kushaba abo bukiko bazaba PTA na board ntwena bakwatanise bakuraterera ki baseji nyira sibe mukuru wihangiri headmaster ebare abashomera ninyishuka president akijaha abana bato abaparedingaho yayi musa State House Controller yajatagwa ikibase tijeta kishaga. Ishomero rya Kyamate Secondary School ni ishomero rya government ryonka omutawuni ya Ntungamo kandi bwahati abazaire abashomesa hamwe n'abashomeireyo bariyo nibatamwa amaani okutungura ekitinisa ky'ishomereri ombyo bwegese endebeka hamwe na n'enkurakurana. Gashakwa Samuel Ahumuza omuri Ntungamo. Ryo rukiko obwe mukama ryo muhezi wanyu.